Kurumzari ISTB ki paumi yang tabiri basing taram noksari ngasigi muro pauda Manipur ki singi mafam kaya sakona ba sarkar na lepa leitana thabak paikhat li haina Deputy Chief Minister Gaikhangam na phongdokre was pau shalon pizari Manipur ki singi mafam kaya sakona na ba sarkar na miyang sangli haina Deputy CM Gaikhangam na phongdokre Inclusive economic development will use in ethnic harmonization and lasting peace in Manipur. Have a theme masida pangthokpa symposium ko mari lena na wafam simhana phangthokibani. Regional division nangarang senapati ki multi-purpose hall da pangthokiba thormaduda Major General KK Sunha amadi ADC ki thopuba kaya su saru yaki. Brigadier SK Sharmana thoronga mari lena na haikibada Manipur da leriban bipum ayamana wakal khan mangamduna apaba karino khang mahorakle maram kaya sudagi use group singna shanti gi lambida khong thangjilakuna wari shanari organization kaya Sakot Pamadi Hingsa Pam Dabaki Mami Tarak Pasi Apavani Haki Manipur University Professor Navakumar Amadi Professor M. Bobona Hakibada Nasiki Sakot Rangasi Political Bohai where Chinda Shamgatli Tauri Haiba Adubu Makwena Lauri Masi Pazana Yangshin Basangi Lamdamasi Sakot Hanbada Distributive Justice Yam Namaru Natrabadi Lairabanadum Lairaba Ina Kunbanadum Nuain Lagani Haki Gakangam Namakata Pongokibada Manipur Sakana Singi District Sakona Bagdamakta State Plan the Lupa Kroll Singabagasani Yankagini Toy Emak Toduna Tamle NLCPR amadi SPF hangi chingi district sakona naba phamung yankhai leiba hospital mini secretariat school hostel amadi officing hangna naba yauri sai kungi matungda ADC ngana duna hiram kaya da kana ba piri sakana shanti gi wari sanaduna changsila leba khongthang asina law and order phagan hanmangamle railway line Imphal airport Myanmar trade kaya khumang chausun mangamduna sel thungi phibam phagalagani haki amaromda Major General KK Sunhana Manipur ki praja sing yamna thona leiba khang bakan ba lunena cultural background amadi sana khona bada maming thabalam damni Indian Army na Bharat leribam pum khodimak menung sigaluna manabaming yang yengli haki I believe Manipur is poised to leap ahead when a British policy becomes functional. This brings me to the theory of abundance. With greater economic prosperity and opportunities, conflicts between various ethnic groups will recede to the background. Rich societies are generally secular societies and have the sense to resolve matters without affecting the well-being. Manipur is not unique in having divergent ethnic groups. Ziriba Municipal Council ke member whom resigned Togadori. Council Asina, Hoki October Kungamanga, Ward Development Committee LDC, Amadi Chokidar Lobada, Missing Mikai Naiba, Matik Saba, Mui, Hapta Mayokta, resign Togadori Benihari. Power Cinema Kataraduna, Ganung till Ward number 5 ki Ward Development Committee Officer, E Manina Preside Todromi Pampang Tokre, Mipamoda, Ward number 5 ki member, Anibomsa, and Megabana Amadi nominee member, says Nandibalasu Saruyaki. Mipamoduna, what it Mariloki, what if Singadudi, Ward number 5 ki Matik Saba Mui, Singbu LDC, Amadi Chokidar Posta, Happy Taba, Selection Committee ke thong condemn tawi war asgi mi singbu post asida happy na ba mari lena authority da thas ge kontra phawda thabung una tobirak tabadi ani bomsa emege barna nandi bala phamdagi resign togani minister su odiba local MLA council ge chairperson amadi mahut director da che thaduna khangan basini class 3 dagi 5 phawgi 6 dagi 8 phawgi oiba art competition ama pangthokre better art better living have a theme da pangthokiba competition adu midastus Kwai Brahmapur Nagamapalamadi Cognitive Business Gurgaon Haryana Anina Kusam Noduna Sangak from the Leba St. Anthony's High School Lapang Tokiban ICICI Lombard Health Insurance Amadi Handloom and Textile Impalis Nakusam Noduna Angasi Tozu Part to the Leba Paradise Academy Free Medical Camp Amapang Tokre Toramadu Lamdomaki Pradhan Amadi Masak Nabami Kasar Yaki Langulbu Charitable Clinic Dr. Sina Tuan Bana Bami Samagi Matata Lying Badanatana Lim Hidak Langtak Suyan Toki Skimsigi Makada Minjalabasing the people benefits in Manunda Moriva cashless health care Mado Mafamasidasu Ahoy Pangtok Sabani Who is Kimji Makada Minjalava beneficiaries in the Piva Ahoy Kanavasing the Makal Mari Tona Tambe Ahamagina medical reimbursement claims Amana cashless OPD Atopamana cashless IPD Amadi Nasi Pangtok Jariva cashless health care Masini. Palwaski Manung Chanba, 1 over 6 BPL card holders in the post office na piba saving passbook Yantopaki Tormamangasi, Uripok Cherap court morning the Pangtokre, what a city members in the Sindona Pangto Patoromada, RSBY gave beneficiaries singi card sing Su Yantoki. Haiba, Iskimasiki Makada, Pirakadova, Marinava, Posted Debaminazu, 1 over 6 Atumba, BPL card holders in the Apong Popa Haksingadu, Apakasi, Yantoka Matunda, Pibina Hainasu, 1 over 6 member Makai de Gesu.
ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ कवि हवाईबम नवदीप चंद्र सिंह की चाही चामग तरामंगा सुब मपो कुमोन थोरम थासगी तरुकता देव लिटरेचर सेंटर इम्फाल पांथोखरे नारू साहित्य प्रेमी समिति इम्फाल सिंधुन पांथोखिबा थोरम मदुदा जैन मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल की डायरेक्टर एल उपेंद्र शर्मना अथोइब मिथुंग समिति की प्रेसिडेंट नवचंद्रना थोरम मपु ओखी थोरम मदुदा कवि की मफमदा हाइले कतुना इकाय खुमनबा उत्पा अमदी जीपी कॉलेज की ओजा खेत्री राजेश्वर समिति की सेक्रेटरी याइमा हाउबा अमदी समिति की वाइस प्रेसिडेंट बालकृष्ण शर्मना कवि की मरमदा वांगांगबना मपुंगबा थोरम ओखी हाइरी यूनाइटेड क्लब एंड लाइब्रेरी उरीपो ख्वाई सेलुंग मलेरक सिंधुना मसिगी नौना साबा ऑफिस बिल्डिंग अमनी कम्युनिटी हॉल अमा संगाखरे मसी डीजीपी वाई जॉय कुमार कटपनी संगाबगी तोरमदुदा डॉक्टर आईएस खाइदेम अमदी उकल की प्रेसिडेंट डॉक्टर एस शांति कुमार सु सरुक याकी डीजीपी जॉय कुमार फोंदोखिबदा असुगुंबा बिल्डिंग असि साबदा मियामना करिगिदमक्ता सारिबनो खंगनिंग लमगनी लेकाय लेकाय खुदिंगदा असुगुंबा कम्युनिटी हॉल असि यामना दरकार ओइबना अतै मफम कयादसु ममांगदा साखिबा लेखरे मियाम की दमकता याफनब मतेंग पांगबोइना सिगुम खोंगतांग असि लौकलकपनि हौजिकि मतमदा नहासिंगना तोफम खंगदुना निसा सादुना लेरिबासि लका लेका के क्लब अमदि लाइब्रेरी मतिक साना लेरबदि खरमखैदि फगलकनि हाना फोंदोके उनफम लेतदना नसाई इंटरेक्शन वाई सानब मफम लेतब तारगदी नसाई हाइबद सोय ओरय अदुना कम्युनिटी हॉल हाइबसे आइनसकी वकलदा सिदि याम दरकार ओय करी तोफम खंगदना अमा तौदना खोतदना अगांसिंग नहारोनसिंग होगलै म्याम मांगब खोतपगी फिल्म लेदना ड्रग सादना कतुका तौदना खोतना सिगुमसे थोक्तब नते मसिगुमसे थोलो है तारगदी अखोय क्लब से फजिंग कपदा का ओय निपाल सुबा लमयान बयावलोय एनके सनाव जावबा निंसिंग कुमोन थोरम नसै कोनुंग लपाकता लेबा लमयान बसंलेंदा पांथोखरे एनके सना जावबा मेमोरियल ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिंधुना पांथोखिबा थोरम मदुदा एमजू की प्रेसिडेंट एमओबी अमदी कमिटी की वाइस चेयरमैन एस एस सामुना थोरम पुसिंग ओखी थोरम की सरुक अमा ओइना कॉन्फ्लिक्ट मीडिया एंड सिविल सोसाइटीज हाइबसिदा पैनल डिस्कशन अमसु पांथोखी डिस्कशन अदुदा रिसोर्स पर्सन ओइना सीनियर जर्नलिस्ट एके सनातोन अमदी चेंज एंड पीस बिल्डिंग एक्शन की डायरेक्टर आरके बुबिसाना वांगांखी हनक पांथोखिबा 32 सुबा ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस फेस्टिवल द मना मथुम कया लौरक्लबा पीपल्स फाउंडेशन कल्चरल टीम की आर्टिस्टिंग ओपगे थोरममा ब्रह्मपुर महाबम द लेबा डाउनटाउन किड्स एकेडमी द पांथोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंबी द लेबा मेंबर ट्रस्टीज ऑफ पीपल्स फाउंडेशन सिंधुना पांथोखिबा थोरमदुदा प्ले राइट केबी शर्मा मदे तै मसक नायबा म्यूजिक सु सरुक याकी आर्टिस्ट टीम मसना महिंद्रो हिरेमना डायरेक्टर ओइबा थोंगा मोंदुम हाइबा ड्रामा असिना अहुम सुबु पोजिशन लौरखी ग्रुप डांस ता फर्स्ट अमदी सोलो डांस ता अहान बानी सुबु अमदी अहुम सुबु की मना लौरखी वांगा की बसिना थोंगा मोंदुम हाइबा ड्रामा असि मोइरांग कंगलेरोन दा युमफम ओइबा वारिनी फोंदोकी लेबाग इरमदम की निंगतम बामसुंग मानब खुनाय एमा पुरकननबगे पादमदा मियाम के mateंग लोइनेना चोंगसलकलिबा निंगतम इहौ असिदा आइखोइ ख्वाइबु लमजिंग लमताक पिरमबा लुसिंग पुरेल सिंग अमसुंग निंगतम इहौ असिगिदमक्ता थवाइना पोंथा पिखरबा अथौबा पुंबा इकाय खुमनजदुना सै खुदिंग नबेम्बर 12 असि अथौबा संगी नुमित थोरम हाइना पांथोक्तुना लागले थासिगे 12 दा सुनिंगतम इहौ असिगिदमक्ता थवाइना पोंथा पिखरबा अथौबा पुनुमकी मफमदा रिवोल्यूशनरी सलूट पिजबग लोइनेना गमजबा हाइरांग लेरांग मैरा कचदुना निंगसिंग थोरम पांथोकनी थोरम असि मियामना सरु याबियु नुमित असida मखल अमतगी हराव कुमई तोबिगनु हाइना प्रिपाक प्रो की असिस्टेंट पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी सुनील एम की जनरल दहारी